senjura n'ibindi umusore bambe things happened the way we wanted. Hati yaho kanuye hurota ubwo yitwa gukora abanza aho ndakagira stage ngani impura nyine nke bihuguhugo munda namakuru munda ntagira kandi nebituro ndukura wena ni ntetema yaba mavado ni bamanya n'amazina then hat with time kunashangira audience kunashangira abantu banshagikire na feelinga calm nahuraje ogweno mawe awe kuzari nizina karkwata dai mawe kuzari mchara kuzari bari mnongo komperezo mugisha bari kunshendekereza gwe na Uncle Speedy nyeneho MP witu buzima mwijuke Francis ya nyenehe mpanga yecho baje charity konem awaryaho abantu baryaho so really muhumure tyanguhire baitu ndungera kusima tutayina kugarukira mukade yako atakazinda so tsi akazaramenta renta kajoko mwibere nito mama norora munkora nengambe yabantu bayingi muna balwala mwanya akandi abayiziro kusagika baitu ndongera kubantu reflectinga gamango bundi kakuba kitara bayirekiti kakuba story kahindukira aho ibintu bukasoba ebire byagarukireho na hati mbere twakubita na hakurinda kizire koko na yuweka abari kwa sirangu neiti tuweka bakwa heihi ebintu byakubere bitayanguhire akandi nebwamo byakubere bingi bitu nsima tutayina ho garuke umwana kajata answer zona tukazitunga bari mnongo kutera yebishane byo nangwa nanyiragira kagisha nayireba bako ibintu bigumire no takashirasha yo kwereba kando ireba so we really thank you very much mwebare okubasa kutusupportinga umuringo gumwe ninga ugunda batari supportingire you support us next time abaruga barugire ninja mu karangura hangana abakizamani abo kubemyoyo mbene ikeri minji munonga mukaruhanga katsinguza nabwo cyo nimwe mujunwe muzo mu mbabazi mukama benimwe mureke kuzokwe mukito kibi mukakora mutaka kuzire so byona bihwire we thank our God dakika zagendo murungirire na Tora TV West ziri 18 nize zaraba asa yeito yo kubanza program Sisiimuka tukugondeze birungi naitwe wabale kubutwega isero program wene rumwe bintu bingi muno twinira makuru agwo mu mpapura kandi nambere hari new vision ahamna bukede gona ntubantu ko kwikiyaho program ni yem atwinira makuru gandi nyamuyingi agosemere ko numanya na muno agabayiro kunambere iwo bayiro tali akandi gona tugakwinire akandi utararugaho umusayete ya kabiri twinira kasosoreka ko mugenyi akandi juka kinnikiye kiro akandi kituraba tulikula Global High School nyowe noja kunsanga yonko muntu sister noja kumsanga yo mugole wetu akiaro na magita mugole nje mu nambitano yabeshongozi abo kubaba hano mumara wachwa mukubongera obusagiki okay najja kubale rubajururi orwabeshongozi akandi ekiro nikyo kinu egwe gwake tula Global High School akandi first half no boli kuli second half no garuka kunu nuko ebintu bisobora kwa gutambira kurunge ekiro nikyo kinu akandi ntongera kwa nsima abanyana betu amwisako Aliana Junior School na buli yomu wena embogo drink akandi ijuko butoroga Global High School ikintu nikiba nikihuera kuri nonka umwanya raksa tujaga tujya kwa turi bijaga tujya kwa tubine tutikiro kinu asaine mwana na hekibale gidio nutendera mu tujaga omujaga twakwachira we mnonga muri wachivi wese amazina ni Sisiimuka Gideon koko wagamba Happy Independence Day aho murembo rambara twacha kutunga kajura that means no kasirwa abisha nko bakugira batyo kongata kusibize turi mu taxi park aife ya bus park tino omwami oguna no mchezo werizoba naguza kinaguze bituka nigi naguze bituke kwatene nenkito nyenda byoje tugambira mburu mugweye amazina ge bitugwagumaze mburiki live at West tugambira amazina gawe na numurimo gwawe mwebare Gideon mwebare TV West mwebare kutungura umwestani mbanye tamuhesari yasakandwanaho nkorumba spaka ninguze nkito
konkeze nkite z'abantu abamake nigina butsi mwene byo kusanga ntuguza ntugoboza 10 2 3 konkite tugunusereza kugira ngo tutakaza kwiba tugumo mu ihangeri yito rya Uganda rutukuremo na mnonga akashusho cyane mwaketo mu rumugwanye twa tuganira na mnogo go munyitari yo kwahera kutegatega mu kishikubasika mugambe ngo ubuzima ncibasika kandi ukatandukota ate wayikanga atereka ngambere emyeteri ya hero Edune kurebegesha emyeteri ya hero kundebegesha yafuna chance kaza TV West ukukora nuko yihayo wota kwihayo utakaza kukora ako bato bunubwire bwenzura atakwihayo takuza mu nzura hati nyona kera na rugo wanje nzwire butsi umutawu nomwe ari kuzora butsi ngo yasohora nabanza ari nkito banza haza humushana hati wota kwihayo tukwija mwene myete eragume byani no bakuje sente zemyoga nezagume ryo enyoro mucere muze kukora buri kimwe cyona no kwehayo yerye nzura tobozo mu nzuro ze kukora akwanyota natandikiraho gukora katandikiro gukora mwene wanu ndeba nkahayo nasajyo tsari ya sainiduka taryo mbaspak nkatandikiro gukora kandi nkatandikiro mbutare nome ubwiro obwe mutokezo mbutare twanzi genda shamwenda naruhe muho munonga nawo wabya amasanga mukaga atiyo shamwenda wa ukabya mahusayisha to utakwehayo uteka kwehayo kujyoti nyena mpika hanana nuko gukora utakwehayo ominyeto nebiha reka tugamba urugendo akwa hina yakureba yenda kubanki wonye cyakana wayishango mbaspak ukatandikana zingaye hate uri yarengo kina mnongo ukakwenda kutandika na kasente karukwingana ki ukukora cyo kubanza icyo kubanza kuretera umuntu yakora no kwihaye ngo kuna kiganda icya kabiri no mutwe gwawe no bakwa miliyoni 10 ngoze gukora tukakora akwane binje bine sente nyingi nazo zikakwa gwe no gukora no teka futandika na koyine toratandika ne cyananga no teka futandika ne cyawe cyoyine mukama ko mugisha gwanje ya umutaxi park nasobora kuba anatuhereza okusikira aho yenyine saira sebike byatugana yaba kwatara netwakaniye leto buzo baitorede idea twaba tugitungira utariwe wajya kweyihayo nobwire bwa politics hata njiza mugisha mu ntarabaho umwirukaho ukiboryaho hiza mabirizi umwirukaho ukiboryaho nchage nakwiza Museveni umwirukeho fite turyaho hizo minyeto bakweta Bobo Wine hata wogorare nawe torafune emyeto ze gukora mwebare mu murwa mu politics mure muraze mutugende tutera karuro omanyo waterra nyo kuti kujya ngo terrogo yo manyo waterra koreze kumterra iworgeze kukora rero gamente yongereho byayo okutandika kwawe nanaka sente twatshobораje konka hina arikwenda kutandika na mnonga akache at least muhereza kishani abo bagambe nkito zawo notunga 10 konka akache nubasa kugira ngo nkito Gideon ati nyoka atandikira mu butari gatandikise mitwaro nka ashatu narwo mu katari nyine miliyoni karinka mukaga ninga nka 8 hata ndiya wakani expecting ngo atinkorese miliyoni 8 mbasa kwa ndi yarengo rundi yes icyo kumase mitwaro ashatu gwari kutekatika mu taro sente zitakukora emyeterwa umukwebiya taro sente zitakukora buri sente zona nuzukora kunkankirigiro cyo kuza kukora kuna nindabaha wanya Gideon izo atari no cyakuzokora ruguru niyo wandeta tugawagamba buremeze gakanso government cyinde gukora ni kimwe aho abantu nkito kwantu cyeyongera kukura hate gumenere imisoro yituku akwatu n'uru ngaha uza kora revenue yize hate revenue gwe kwiza ereba kanigina yo nigina te manyamago bagayo aziyogiza yo narogo bonka 10 ngogwa ine binza ngwe mitwaro nkashatu ashaptozini hato choriyo reba na kanso yiza ya ngwaba nabakama hatiyo barumba kutwa omukama yoryo mworo hata niye yongere cyendeza mwene government kwene nangwe minyete kore umukuju kwataraho icyendeze na misoro icyendeza misoro rero yerga aminyeto ekore akwa wasanga umunyeto ne ukora siringi umutwari izuba ukweze ni mitwara ashatu hata mitwara ashatu munyeto te kwasajya ngo hateze yirukeze kwiba umuto yene mitwara ashatu nayiba
hatogwe arkumana yanda kwiba nori mitwaro kaga atogwe nana ibe mwezinga ikonga atogwe mitwaro ashatu aho kora umunsa wabo no kubura cyo gukora kandi ikindi government eyamba bane bahabura atahife no barano basibo merungi polisi rya teine cyo kuyambaho bagambe bari no hate kera akore ni kimwe eze hariya ife eyamba bana abukuza hifa merungi ebahabure ebarundura umwanye batebekanise bona baruge mwa abana bancaga ko abo kubihanga ihangana duteka ko hori n'abantu hata abantu bari abana kusiba omerunje no bakora busha tuba kwa musoro government ne ndo musoro ne guyankai which means ngo mbwira bwo mission iza kusanga ine population mpango itakukora kwera betakukora no babo baganga bese government ne zaga bese inte kukomankai eyetera umukifuba bayi Gideon ngo sari yasakanwana ogwo n'umwesayiro nakandwanaho ebigambo yabigamba tinka bigarukama atungano ihame cyawe na ihame cyanje awakire kangaro mu studio tugumze na program ya Sisiimuka na Sisiimuka Gideon aho murembo rambara na yarukani njanga Happy Independence Day babare mnonga Gideon turamukize sayira sogwe yatito mudu zo mukasheshe kintu yakitera kandi kwagugira bamukahia kongera kubahabura. Really, he has a message. Yeah, namuno ha youth. Akandi Cyrus Toksima habuzi obwatekayo kandi bwohereza insinganto omukayire ankakano. Ine nsongere yabalize haruwabamba analyst bayizira mbagamba nangwa tendency government kubane kwata cash. Nguhati toja street runto ija mu ghetto. Muleba ingangu tuli 10 kwata miliyoni 10 ngwa tendense gitero numwe ngo atiyeraguma negaba kwikyari bitati rehabilitating abantu wabo umuriyabo harumwa ababayizi harumwa abeshongozi harumu abatezi bantafari buri bamwe bateka miyoga yabo nkiyangwa kurora barugayo mukikaro cyo kubahiriza hard cash kandi ensonge hanga inze kwaherezo bwenjo bw'umoyo okubasa kujango batungu kumanya cyenye ndikibine kwani bakwataho ahabo kubana wahatari mbabazi ntubasoguma ntugamba warebe abantu batahuguka so gamba no kwitu okutebekanisa no kwarahanga nyuma baziyo tubetu no kushaba kwa mani aha State House turukushabira yihanga ryetu Uganda aho babire bine theme nunji ebene kwata aha kusasira the power of forgiveness and reconciliation tusasirane n'ikindi kikuru munonga ahabo kuba kwegarukangana ego abo kwa tatfiraho niwo kuhendeka umuntu kunogabo musasire nawe akakusasira atuburiye makazo business yakagikoreke ikashikirira otherwise what asasire ntaho gumano yirukanziro mbafuma rukwendo umuntu mwite aho rugumano yenda ngoze kwita abana bamutahi wawe obaroge baburehi bagaruza umuntu murimo kware yagwika hakanuke rero mabi akatorize ngai atinyo namerwiza atinkumanya esenteze zo rukutayo kunoga korise kuri yo wawe na nobwo kamureka kakora mwana tumwakutungukire mukaba bahurire the power of forgiveness and reconciliation turebere bakwereze kizampo cha Rwakasisi yabire yagire aha line up yabe ababebene kubana bafane bitwa President Museveni akamusasira kandi bakahendera bamurekira amagara kandi hatunura n'ikizampo cy'uburyo cyo kwendera ahireyo kumanya ngo kusasira kwinamana. So the power of forgiveness and reconciliation to State House. President Museveni of course nuwabirari mujenyi mukuru izoba rya nyumwe bazyo kandi abantu binjwe bari mu cyo kecho turebere bakohereza ibizampo binji ebyo kusasira yabira inibanja wa mukama wakahikaha kumusasira hazawo kuri yatasasire ebyahendire murjiremu turebere Thomas Tayibwa rukuhereza ekizampecho nka deputy speaker habwihangari abwina bwishengero ryitiri ya Uganda kandi kushanga twina bebembezi abari kuteka hakugira ngo tubase okushabana no kushabira ihangari turukagaruka mu buteka ruyare. We thank God for that. Chakwena esharezi zibazirigiro metama yitkuri yo munda kandi zibasa kwishikiriza ebyo bitwendeze ihangari yitu for God and our country. Yeah, indeed kibekyo kurora kirungi iyo warutarukuganyera iyo warutarukuganyira ebyaho no warukuganyira obarenyo umanyire no kirora burora ngiyeyo laka kiyongo basakura ukacebwa mu kabice bibiri bishatu ubunde biraha mukorogu ndabwanya matwenda twegera mu kahumuro. Okushaboko President Yoweri Museveni wabashinikiriziboho omukundwa we nibo babare abagenyi bakuru.
need you. Oh, I need you. Shabuku abikiriza ku rw'umubiri zitari zimwe na zimwe bayikaho Chris Rakasise we yabura yagamba karungi akari mu kusasirana no kugaruka. Forgiveness and reconciliation, but the theme we said the power of forgiveness and reconciliation, and there could be no better candidate to testify today other than yours faithfully, Chris Rwakasisi. Reconciliation is to restore or bring back to friendship, or to bring back into agreement. And this is an infrastructure of forgiveness. Rwakasisi nagira ngo kujunwa okegarra mukama ni kikuru omunseji. Manyaine mbabazi, ni manyaine mbabazi, ni manyaine mbabazi we Yesu. Kuna veire mbuzire nyowe yansherura yambona. Yanyozi yaneshaga mana yera. Praise the Lord. I urge everyone in this country to talk. The president is the president. We should talk to each other without conditions. Mukuru w'ihanga Yoweri Kaguta Museveni yasimwe umurimo guri gukorwa abanyishengero na mnogo kutebekanisa okushabira ihanga. What you should avoid is avoid evil, whatever you are doing. Don't plan evil, don't do evil. And like my young people, the members of parliament, the anger, very angry. Yagamba akusasirana bitunagira ngo okusasira ubumwe kushimye kuba kwinemo akajijena. Whether we are angry, whether we are what, we had the power to assassinate people, to kill people, but we never used it. Never used it. Assassinate people, do this, poison. No, we rejected that. Our fight was open fight. Okushabuku kwa Burundi gwaba na mushanju obukuru kutebekanizibwa abanyishengero. Our TV West Lisenyo. Aho teenage twenda kongeraho hatiwe wara president Museveni kwicarira zo mushara president wihanga hatiwe umwana wanje no wasagaza ki nabandi religious leaders babiri bari bakuru mu by'ubutegetsi ari abantu babirisho ntendezi ihanga yitkurunje aho nyine tuserero kwatunguraho dakika 34 za karumsa yetu yo kubanza ikiriza tumlokake kandi tungetugaruka na program Sisiimuka yawe guma. Endwara nka mpox nebasa kwata omuntu wena konka yajanjabwa kulunja abakugube by'amagara abarwire nibakira kimwe konka n'ekindi nekikuru kumanya ngo abarwireho endwara egi bakagikira tekiri kumanyisa ngo nibagumana nayo bari kugijanjaza mubakira mu maka mubagumye mutakabashorora mubahwere kugumiza n'amagara gabo ekyamazima cyo kiringu nibetago obushaki bwanyu no kubagumya Bulijo uriko kwibuza no kutunga obuhabuzi okurgahirwa rurero kuri hihi omuringo gwo kubasa kweramo no kugumya abakizire ndwaregi kibaso kubayamba no kuguma kutebekana kurunja hacaro okumanya biro kukiraho terabe kitongore cy'amagara hanane kitari kukashora note 8 note note imwe note mukaga ningasho yohereza ubutumwa habwabusha ahari yo report hari 85 note obutumwa nubukwishibwa habe kitongore cy'amagara n'abatahi babo.
Ompira kasameme otafera ompira kati ya Vision Group hamwe n'abeshongozi ba Burengero izoba aha Independence Day a church ya Global High School ompira kwatarika konje munango ne Ivan no mupira master teacher muze BCC no ya kwa listen MC listen ya top passingo munonka Simba jike komushone peti abeshongozi batabakaryore Peterson na kapira yabatipol CJ champion Martin Fala music Jose nikirimo mupira kaza sister Charity Lady Diana Kemi omupira yagucubita gwatamu omupira rero nabwanyuma aba boda barasite bamashane n'abamakanika omusinguzi naza kutwara chembo chente hamwe n'ekikopo rero after party tuza Alexa Bar and Grill tushemererwe turukwasimira okwetegeka omupira gumza kwere kwa mutunu a TV West gushagikiwe abamwisako abinobereza bokubika no kuzesente hamwe n'ebyo kuhwera ombuhingi no burisa kandi binana mobile banking school pay program y'amasomero gona Aliana Junior School isomero y'omurembe abwa nasa na primary school omuri Koranoria binagenda boarding school van hamwe na computer lab eyo kushongora beji ombyakara majezi embogo drink abarukusyaho embogo kumbucha ekyo kunywa kirungi kandi cyamibwe UNBS okishanje omutuke kuri hihi Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kari kwasa kwindura amagara gawe uguri koresha shilingi 20 zonka yandikire heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash simu yawe abwa shilingi 20 zonka rero otegereza omuncha ogwo kusingura sente nyamwinji ubwo uri kwirebera TV West burizoba uri kwihandisa ni kongera micha yawe okutoranwa okwetaba mu draw yo kwangura sente mu program yo mushonje hamwe no muneneserezo omwanguzi naza kubona tiri bwesimu kurabira hari noti 2 noti chenda anana mwenda emirundi yo kwetaba mu kazano ni kone micha yawe yo kusingura eri kweyongera Orwa katano Tanoro otafera aha program y'ebyobwemechi twijira kwa twine engineer Jonan ari kutushobora n'ibintu ki ebyeshomeye kuba nogenderaho orukureberaho waza kombeka engineer research n'ingano rwigishi orwashomere kuba nota ahanju yawe waza kombeka balcony oshomere kuba nogendera hariki shereza mbadisaka kuvuga ku opereka kunjinjira architect then ya design ngira then na architect na design ngeje bagara abamwe kimekache gambe abamwe mukunda ngo amadirisa ganyu gajire bagara nyinji obutehimba bwinji yes abasoma batakantahira kuzo wayi kama babinjikisha bazoma zibitehimba kandi ndofuru wakati no kumosinga hangani hati ezo bagara nyinji zirengeseriza nazo ni otakaferwa program meji aharwa katano shahemwe zomabasi Tandikisa bakurunji na Sisiimuka program aha TV West. Twegiteho okurugoro kubanza okwisirwa katano okutandikana shahe mweza kasheshe aha TV West oburu kutunga kugarura mu mujinya okumanya nebindi binji. Imwe mutense umuringo gwanyo ko himuri kugira ngo obundi tukaje twakubasa kutambira tukaje twakubasa kwihaho urukubanza netubana tuganira habiragiro nibyo kugeze ebyo mugashariwe. Urwa kabiri netubatuye n'abahangu abari kutwegesa ahabyimishuburo ne sente ebyakubasa kongera mani umugendo rwabo rukoze. Urwa kashatu netubatuye n'abahumuriza abari kugaruza imitima yitombuteka hamwe no kugonjora shonga z'amaka. Omuntu okubowa mani ninga shi umunyeto kuri wo mani izina rugekora kandi izina ryo kwekora uri umunyeto izina ryo kweto wakuzi. Urwakana nituganira byo butegetsi hamwe n'ebitwihindurize ebyakubasa kwinura ihanga ryitu erije kwesiza kandi urwakata
kasheshe shaha emwe. Otaferwa abataka nani ntekateka mazima twore hakajenyi kake katari kutuhenda kandi akajenyako katabura mamarwa niwe naza kubahereze nko kwishatu eziraribwa abajenyi umushango gwe nkoko ezuwa ibere nangwa mwizu reka ndete yebitoki nk'ikumi n'esano abataka mu nkwase amakaga kanga kandi nenye no mangu baro bampa mukazi kandi wabusha nshobangirirwa agahanga omukazi wabusha ataro nkoko ataro mbuzi ataro honte utagira umuntu wono wagambira ikintu kinangwa kumayisa unye nakugambira nakweshengereza aba nakerebera icyo tingakikora gasha shongozi baburengerwa izoba aha Independence Day acha cha Global High School umtakataka kujimwe Ivan no mupira master teacher mzee Sisiimuka kwa lisani MC lisani ya topasi ningo munonka Simba jike ko mushono peti abeshongozi batabakanyaro bisa sonda kapira yagwa tipol sije champion Mbatenwe Vale Music Jose nikili no mupira kaheza sisa charity Lady Diana Kemi omupira yagucubita gwatamu omupira rero nabanyuma ababodaboda barasite bamashane n'abamakanika omusinguze naza kutwara chembo chente hamwe n'ekikopo rero after party tuza Alexa Bar and Grill tushemererwe turukwesimira okwetegeka omupira gunguza kwerekwa butunu aha TV West gushagikirwe Cool Sounds omurimbarara abakwiriye hamwe na stage y'omurembe ahagwe mikoro ya buri muringo cyarite kibazo ka muhanda enkunzi y'emyeto n'ebyemizano muri Barasite aba Alexa Bar and Grill rwebikona kijaga bakwinobereza bara hamwe na special night nka band night na tour of keys urwakashatu tandika shayibiri zo mwabazo Mambo Fire na kunana MC burwa katanu hamwe na exclusive rave urwamukaka no muziki mix na ba DJ baman hamwe na Global High School abino mwegese bwa secondary school omuri Barasite hindura kimwe mushozi no mumpanga cyo butungi charity nyine mutahi wanje lake kasangaki turistambura niwe aha wa program ya Sisiimuka mpaka shaha 3 bitabati dakika 5 ezarenga umushahidi yo kubanza twijane mpapura z'amakuru neshonga kuro kutaze nyuma y'amahoro utagaze nyuma y'empapura z'amakuru abo kwa bine binje kwamba kugambira akwatina na ihanga yawe icweka cyawe na isiza heru okutwara hamwe mbwe turufutandika no papura urwa the new vision nenda ngutandike turi kureba aha 2026 Dubai farm to supply ballot papers. Hey, akaruru, we are prepared. Abaratereze obukonje turuteraho akaruru farm mpango mnonga okuruga omur Dubai. Niyerije kwa let's supplying those ballot papers. This was said here in the new vision. Then ahandi candidates pledge to tackle issues on land, unity and minerals. Abana bese miraha president wihangatirya Uganda bakarora ka 2026 indeba ho Owanup president Owanup
Mwami Kyagulanyi Sentamu Robert. Then twine Mugisha Muntu nawe nindeba ryaha atekamiye kubasa bona katwara yanga litomisho nka president habwe kibina che. Then twine Nandara Mafabi nawe nindeba hwaha and so many other bokwa binja betsimbira bwa president this time round nabwe tureba nabagamba they are pledging to tackle issues on land unity and minerals barwaha yonja kuri manifesto ya buri yomwe wareba negwo mu kitecho rufuteka teka ngo it is okay. Then howaza but mind about who can implement kugamba nekindi kana no implementing nekindi so takamara ngirukanga manifesto chonka kureka rebo umuntu gwe cyarugamba nakimanyisa nakikora nakikiriza aine sources za kubasa kwihamu amajezi n'obwenje na nesente kubasa kwishiriza ebyo byo nebyo twine kwa tubiteka teka ho papura rwa the new vision. Ask you are a commissioner general Namba jangu, how does one qualify for a tax waiver? Umushora aho hagati aho nikihe cyakubasa bikabasa ko byukore bigwa mebita kujangwe na hakashoro reka tweureremo biriyaha nabyo no bireba noja kubishanga then hana nabazira nti President Museveni hails quality chemicals ibyo nibikwatene by'amagara aho ninyenda ngo rebeyo oyetegereze nturuga hin tuzankahi. Ina hano bagamba Independence Day 80-page special pull out inside ahabwa okwetegeka kwitu obwetwaze nabyo ninda bagamba hwaha utakafirwa. Otherwise they said over 70 tenders offers zrumomu UNHCR Kira Motors na Nahand Hinji urupapura rwenyine urwa the new vision ndio nukuhereza amakoraga ukongesereza hacha Dubai farm supplying ballot papers ndaba janti two Ugandan companies win tenders and why did others lose? Injirezo what went wrong, then what went right. Berwa habiona babukoletera abwatina na ballot papers abakarukitu aka 2026. Hano bimzano pages nkisha teza mperu namuga bita kwenda ngushembe yari kunde bimzano. Yota kubukunda you can also get updated. Eka kushankata ubita kwasireho and when actually you also need to know what happens within your country and outside. Katurebo papuro wa bukede okurgo walake kasanga ki omtoroshije. Okay. Uruganda rw'umutoro. Bukede. Iragaire muira. Series rukumuzonka akando yetungira bukede usobole konoma ya makuru nyamuyingi. Bukede kuretire headline egamba amefuga arundi independence kuri tyaguza mu amurundi ogwankagane satu. Obulume no kunyumirwa ebyajja n'obwetowaze soma itegereza bukede akantu bagambira harimo pages zikungana 22 zone ziri munda nabuze ko bafata inemya kenga ejo yagurukayo ngo inemya kanshanjo ona mazman mwenda kunja nkazarwa before independence ninjira igandi bukuru basaru mugambo nikekizo kyabo tuwereme myako babengaga ni satu ati kimaisa na kera ndo wanshanje nincire myaka musanju kuko mukumurona anga kwa batabasasi bamanutsubiza kale kwe kwatire bukede umanya makuru wago agataligamnaga Museveni awadde ensonga musanvu okumwongera ekisanja soma bukede oyitegereze ensonga za hereze musanju akande habuwaki nasabe kisanja ekyasemeriye kuba nahebwa ekyokwongeraho page 5 ensonga zo ziri bukede kino agiye tungira siringira 10 ruwonka na mwandu wa kawesi akabide mukoti bamukuretire akando mukyara w'umugenzi kawesi ngo amaziga gamarabire mu wabera ali mukoti soma wetegereza page ya 2 bukede yawo kino oyetungire agakubanira kerao kabaka alambudde ebizinga byekome soma wetegereza kabaka mukasinde akandi yabungera ebizinga bya kuri kome
byona biri mu bukedde yakirokino yo murungi ruriyo natura TV Western Hinda Bobi Wine akunze abekiboga soma bukedde page yakana bakuletira ensonga ezinya kubera mu speech ya Kyagulanyi obwabayire kule mu district ya Kiboga kana asira kusagiki na karuru omugoku habwa president akarura kabondi biri abana mukaga pass PLE erumu P6 and P7 erumu kirokino somo bitegereze kandi ogiguru muzairo mwana asobole kuongera hanyitegerezaye akande no kusongora ubwongo kandi kaguzo ebirukongana kabukumbi bibiri hamna answers biona biziremu getungire bukede yakirukana siringiru 10 oma supermarkets ngudo omba agents of vision ngudo kutori hanga yona akandi no cyakona tukede kyo osome omanye birukeraho ahabwe ensonge zitalizimana zimu emirimo nebindi akandi osobole kubano yongera no kumanya kwawe akabulikiro ijuka tukyala program Sisiimuka dakika ziri 52 zonke zarabo musanyi tu eyo kubanza aho ningumya tutsumiri kwa twingoro tumule mukake akandi turago mukahumuro tugenda maiso na program Sisiimuka guma murungi Independence Day abishemwe tujye mukweli muruka kinu ebwe gwake abazini mutugwawo ubukitabe kyantonge nkiba kyarugimera turwakara kyo wakyantonge kyo wakyarugimera kyo Echopo necho hane chabesho nechabatezi benduru ntubanyuisa amaizi kirokino twentu kubanyuisa mate kama simu tinda misiganya tamo tinabeshongozi na aba vision group na Mnonga TV West ompira naguza kubaguriyo gwamani Mnonga ha Global High School then abanyonza kwa twine finals zirije kwa ziri hagati yaba makanika kamwena na boda it will be fire oguro nente boya rasinga tarugenderaho ekikopo nente kama mwezi wito twaza kumura ugakanza kwatira makuru mingi kwa independence na n'ibintu takaga program yito ya Sisiimuka Mpira kasaneme otaferwa mpira gati ya Vision Group hamwe n'abeshongozi ba burenge rwizoba aha Independence Day cha Global High School ndakataka kujya muri iPhone no mpira master teacher muzebisisi kwa listen MC listen ya top passing ngo munonka Simba JK komushone beti abeshongozi batabakari yare Peterson na kapira ya Tipol CJ champion Mbatenwe Vale Music Jose nikilino mupira kaisa Sister Charity Lady Diana Kemi omupira yaguchubita gwatamu omupira leo nabanyima ababoda barasite bamashane n'abamakanika omusinguze naza kutwara chembo chente hamwe n'ekikopo lero after party tuza Alexa Bar and Grill tushaberewe turukwesimira okwetegeka omupira kumuza kwerekwa butunu aha TV West gushagikirwe abamwisako abinobereza ko kubika no kuzesente hamwe n'ibyo kuhwera ombuhinji no burisa kandi binana mobile banking school pay program y'amasomero kona Ariana Junior School ishomero ry'omurembe abwa nasa na primary school omuri Koranoria binedena boarding school van hamwe na computer lab eyokushongora beji ombyakara magezi embogo drink abarukusyaho embogo kumbucha ekyokunywa kirungi kandi kikamibwe UNBS ochanje omuduke kuri hihi
itwe aba MMI Steel aba ku manyanga bakiboko mabati nerizoba tujyo mu trade show mu moreso gwa Uganda Manufacturers Association uma mu Kampala Rugogo kandi rizoba twakuretera tanka yitweji ya plastic tanke yo kureba nitukora tanka kuruga harita bitano okwikira kimwe arita omutwaro gumwe erizoba turiyo toresa tankeji ya plastic kandi twantwenda kushomesha abikuru ebyatanga ya plastic no manyango tanka zona wareba tanka yawe etine migongo ekyo cyo kureba ekyo shake migongo cyashitarimo no manyango ejo tanka nebasa kubetari yo murembe ahabo kuba eje mugongo nije kuyamba hajya misigawe kugumane gatamburo mu tanka ningo kuguma gatatecire kakagumane gisya no manyamizi nagoga inakuisya kandi gakashobora kushoza carbon dioxide ako nagoga ina oxygen so tujikora ine mugongo amizi gareme kuteka gagumene gatambura gagume garije gatakufa kandi tanke je yo kureba nayo tugihereza treatment yo munda wareba mutanko munda noiza kureba harimo kakara ka weight kakara karimo ni treatment nikimanyisa amizi tikakabasa kurwara ninga kumere nkonge gakakurwaza tanke jino basa kuchanga wadira witu weno mu Western Uganda kano basa kuija aha factory yitu jinja ninga aha factory outlet yitu aha mu Rwanda road Bugorobi nitushubuza iwe wena kwenda kushubura tanka zitu ija oja moreko amoresogwe ninga oize a factory outlet yitu tukuherezo bwa dealership kandi ogumeno supplying abantu bitu tanka zitwezi enonje twabashemerwa kandi tubakunganywena muije omuma trade show kandi muize hamdara gwitu murebe bintu bitu binji ebitu display njire omu trade show eji mwebare mnonga twabashemerwa Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kare kubaza kwindura amagara gawe uguri koresha shilingi 10,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shilingi 10,000 zonka rero utegereza umuca ubwo gusingura sente nyamwinji ubwo uri kwirebera TV West buri zoba buri kwihanisa ni kongera imica yawe okuturanwa okwetaba mu draw yo kwangura sente mu program yo mushonje hamwe no muneneserezo omwanguzi naza kubana dirwe simu kurabira ahari noti 2 noti chenda anana mwenda emirundi yo kwetaba mu kazano niko ne mcha yawe yo kusingura eri kweyongera Ompira kasameme Otafe ompira gati ya Vision Group hamwe n'abenshongozi ba Burengero izoba aha Independence Day achecha Global High School ompira kwatarika kurungi munongo ne Ivan no mupira Master Teacher Sisiimuka kwa Lisani MC Lisani ya Topasi ngo munonga Simba Jike Komushone Beti abenshongozi batabakariyo Peter Songa Kapira Yaba Tipo CJ Champion Mbatenwe Vale Music Jose Mupira kaisa Sister Charity Lady Diana Kemi omupira yagucubita gwatamu omupira rero nabanyima ababoda barasite bamashane n'abamakanika omusinguzi naza kutwara chembo chente hamwe n'ekikopo rero after party tuza Alexa Bar and Grill tushemererwe turukwesimira okwetegeka omupira okunguza kwerekwa mutunu TV West gushagikirwe abamwisako abinobeza bo kubika no guzesede hamwe byo kuhera ombuhinji no burisa kandi binana mobile banking school pay program y'amasomero gona Ariana Junior School ishomero y'umurebe abanasa na primary school omuri Koranoria binedena boarding school van hamwe na computer lab eyo kushongora beji ombyakar majezi embogo drink abara
embogo kumbucha ekyokunywa kirungi kari camibwe UNBS ocanje omuduke kuri hihi Urwakatano utafera program y'ebyo wemechi twija kwatine engineer Jonani ari kushobora n'ibintu ki ebishobora kuba nogenderaho orukureberaho waza kombeka engineer research ningana rwigici orwashemera kuba nota ahanju yawe waza kombeka balcony oshobora kuba nogendera harechi Chere z'amadirisa agakoreka kurungi gakumara okugarebeka kurungi nkiregira architect ezo yakutagira then na architect na design ngeregeresa bagara abamwe kimwe kakigambeho abamwe n'umukunda ngo amadirisa ganyu gati bagara nyingi obihimba bwinshi yes abashoma batakantahira kozi wayo ko ha muryango hari n'igikisha akazona zizwire mutehimba zizwire mutehimba kandi bifuru kokati no mukomoro kusinga hati ezo bagara nyingi zirengeseriza nazo nimbi mutaka fika program eji hari wakatano shahemwe zo mwabazi Otaferwa abataka nani ntekateka mazima tukore hakajenyi kake kataka kutuhena kandi akajenya katabura mama niwe naza kubahereze nko kwishatu eziraribwa abajenyi umushango gwe reka ndeteye ibitoki nk'ikumi n'esano hinga bataka mu amakaga kanga kandi ne namangu baro bahokazi kandi wabsha ushobora kugira umukazi wabsha ataronkoko atarombuzi atarhonde utagira umuntu wono wagambira ikintu kinangwa kumanyisa bunye nakugambira nakweshengereza aba nacerebera icyo tingakikora kasha amakaga ngendoronda Chobanjirirwe aba bari kuba bari nko mu boarding abana gushimira kubona banywa nkaka kumwe kasuya kajurangije no ningo mugusha kandi akora kutamu nko tute no kutakoze kubi amatabu komeresa no bakora ikisanga n'abantu batabushimira ngo bakekora bayizo kandi kandi batubahira bakaba barebera amatabu kuri gata umbyirosano gine nko kugari kuhinduka abwe myonyo nebindi birise biryo mu byagomate ibiri kushwana n'ibiryo mu byagomate bikahinduraho imbera yago nko kugagari gatakagiye muri ubwo icyo kurebera wawe n'amate ukagakamurira mwindi mu nigafu yes kunga wagato mu buruka kamurira mwindi mu nigaguma gahuriye ahubwo kubaga ibitiga cyane mate kugagari gari amashumu yes kandi umwana kumukamurira mu nijundimu kija kiyamba kumuyamu emyunyu kukira munonga mu wa ayani uri kuza kumuyamba kuri bangu umusigwa kusinya yagukozesa yero ngugwa ryo mu kirasi inamani ati yero umutima nahurikiza nakwata yongera mna kashukari wongera musukari no bishisha ahubwo kuba umusoye sukari uburo sukari kandi ko uri kukamurira mu ndi muto uri kwetenga kuyongeramo ikindi cyo kunusa kunga sukari ni ikintu abazire bindi bari kumanyiza abana kandi ubwe sukari bari
kije chendizi kirisa cha zinc kandi zinc ne yetengwa okuyamba empezi okukora hari umuntu ko nakura kandi akora juko namburu njitkabe takuba hashikari ene hoya wabano basalu wasakumtera mukakachiko kogochi kunka itari sukari je ituru kumanya maduka tana ngo cyo bahato ngorana bahanga ugochi nabwo no agenda seza bwo kuba mbita byo sente mbazero ndumburimwa numbugufu ubwo mwana ubu nibwo biye ko kumanyiza kureba ngo nanywa amezi abo bana bari gukunda amezi ninga yagashabire nagashaba bwo kubiriho ryamurimo kandi yako kumanyiza tumuzire amezi bijabare mu kuganyaje tugine test ntabwo eco notekwa kumumanyiza kunywa ngo mezi hazanije bwanyaje waganywa nawe arebe ninta yo rero na wateye abo kuba yana rero tari kunywa amezi nakukopa yabwico icyo naco ni ikintu cyukuru cyo kumanya ngo abo bana nibenga amezi amezi bwa yambe nibyo kuriye byo kubona barya kubasa kubakuza abana umubyo kuri bari kuba ibintu bya twatwagande ngo nibetenga ibinenyo bikamubiri nibwo bwo kubahereza amahoro n'uko kwitakaze yiko yes kandi gari mu buri kintu cyona ikiri kuza kombeka nko kunka cyagi kwata n'umwana kuri kumukekera ikugora ukijuka ricumoka ritumumboga akaririramo nikija kumuyamba okutunga ibyo bisa haza atagomererwe kuko bigi bari kujya mu buryo bwo bakagomererwa irwe ihuri notaritekire mpogora no basa kuba utekire mboga uje uritemo izo mboga waziterubira amahega uzikoroge dijiri kuhatiremo arye byo kurya bibase kumukuza icyo kwari kuba ine igihe nyombeka mubiri gwambiro guri kujunjumuka nitandika kujunjumuka tari kuja kuba ushanga ngo ine iki kumutanga muri bine myaka munana konka cyare kuweta irwe kuri nija kumuyamba cyahango uko kuri kore ko kurira kuri no muri Eji ni Kiboko Mabati okorwa mu MMI Steel Mills emwe muri za company izikuca ubuhango n'ubuhanga omukora amabati muri East Africa. Nitwara alusin coils na za coils ezitire rangi hamwe n'amabati agakozwe kwangara muri bateri tire rangi irije na warranty y'emyaka 5 kandi okushanga turibura hamwe omwihanga amabati ga Kiboko tigakakuza hare turukura amabati kunka nituombeka maka za business hamwe n'ebiroto ebikorirwa hano mu Uganda abanyuganda gura Uganda yombeka Uganda watekateka amabati teka Kiboko. The Ultimate Investor Quiz Season 3 continues with battlegrounds this weekend. On Saturday, Kabale University takes on Chambogo University. And on Sunday, Uganda Christian University battles Lira University. Who will knock out the other? All games showing on Bookend 1 and 2, TV West and 1 TV at 7:30 p.m. The Ultimate University Quiz is brought to you by Vision Group, sponsored by Bank of Uganda, Uganda Communications Commission, National Environment Management Authority, Parliament of Uganda, Crystal Mineral Water, and powered by Net Studios Africa. This is the Ultimate University Quiz.
kuba iwe chirinitwe ahabwa program ya Sisiimuka cyo tulicariti umuhereza wa program weji turiyo independence turiyo mukwemerka turiyo mukushemererwa turiyo mukwesimirana okugira ngo bwire bukahika twagira ngo no icyabajungu twakirekura twatandika kwerebera nk'abanya Uganda umurundo gwa nkaganisha tu it is our 63rd celebration ahabwa okwetegeka kororo ceremonial grounds no turije kuba tutekame izoberi kandi twine theme turije kuba tutamburiraho ahabwo kwesimana izoberi kweta 63 years of independence, a reason to double our effort in sustaining a united and progressive nation. Chief Guest, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Nitatwaja kuza kutuma mwana kuza kureba ibintu bihingura konka nizotebekanisha twesere Independence Cup nga TV West nga Vision Group aha Global High School tuja kuba tukorecha mani tuja kuba tukorwara haza tuja kuba twine teams z'emiringo ebiri eyo kubanza neja kweri hagati ya abeshongozi ababurengerwa izoba hamwe na Vision Group aha ashamana naho takashira manyengwe byakusiga then tuza kugenderera umshankazi kumyaho of course zakwa twine aba boda hamwe na bamakanika bona nibesiga gwaguriye mukono bagwine kwakuriye kuguru nije gwaguriye murenje nije gwenza kuba kuriyo ompira kasa meme ngweni ndakwenda kushisha bwire bamwe habare yaje kuba bari umupira ogu abakwebembera group sezi bari present omu studio zitu za TV West ngweni nyikiriza mbanze n'abashwe kurra n'abashwe kurra be yanjure rero turarja untije kureba no haina man no harko yesiga no hino bagizi kandi kandi tadi sebo boda side mwebare mnonga amazina no kunda Sadia chairman boda agomba city kandi vice chairman boda awihangariyo na umuryebi byona ni nsime mbabazi amina kandi cyaritengira kukurusya aburyo rugire mu mukoro kandi nsima banyambarara aha kusima amana gogotwire noteka umucinto ejo kandi sima management ya TV West ngaka sima mwana wanje aha kugira ngo eri izoba nubwo naku obara cyo barkwetenda nani musimba gorzi nari ibiri ndukutwara ecikopo cyanje kandi ngagaraga ngatwara neco bandebekana size nkicirako of course ejenente wale mnonga tadi aswa kwakira munyikirize kandi hatinyere higanyaha yakire mpanga reji nje kuchobora rugahi yijaha side ki yone higeta twakwakira di amazina byombi ya Flores abingi bemukwe tamadanse yakulira amagara kigona mu malala soka soke kwebaza mukama katonda tuwadde obulamu ngala tukyalina omuso natusobozesa okutuuka wano era nga nsiima n'omwanjuzi kwebaza bwebale nnyo okututeeka ku platform eno nebaza ne Vision Group Radio West so mwebale nnyo tukwasaganya n'okusobola okutambuza ekintu kino bulungi n'okuteekawo emikago ku boda ne bamakanikisi so bawulirize nnyo ate bajje balabere omupiira kyebayita omupiira bamakanikisi mwenna olwaleero ebirabo tubitwala walayi twagala oba tetwagala ebirabo tubitwala owaka kofiira kanoshana waliyo nahiga era yo wa boda mukama musasire yes zende shuwa tugenda kukuba gole emu nga ya bulumi gole ki kikachenda nekugwa kali kabwe kati gole emu nga ya bulumi ono nyeje kola iza filimi yegendo okugwa nga ikola iza tajira nanyana kureba Tadias empanga rejika yachera kutina tinsa iwe no gamba ho chaga tyabo karema bakunda bagamba banyuka bagamba bata
ogogo icyaro nagamba yes cyehakana umwaka nugumo guhire mu Independence Day nakonkora unkandi ya nagambira abanywana banje ba TV Western ninja kuba kutisha twemwe bahakana mukabasemba mugaga basara wishatu uzasigara zirisha twemwe prediction yanjye yashyira so ati nyendo cyo kwita mana guba kwita mana masarongo sarongo takuchira kora spiritual matters right now nye nangusimbe goals inari ibiri ndushuwa ngo striking line yanjye bonire kandi wajuza TV West yakajuruza aho nejumanya yadoyishiremo ikindi ushuwa ngo abacuba bawe konga turaikacha ansa tujine abafunde twakoze research bagira ngo umuntu arokuba ayine team zakuzanda teams nyinjo omuriga ndiziyanga takwicuzwa kuzana mpira so aba bantu abacondoroze kandi twabamanyere evidence tujine so kore no mpamvu we yasigire ndabanda karashine bazakusesemo hatoyire hamani amasarongo yes how sure are you ngo tayina mani amanaro bebiga nsubira abantu gamba umupira ate nsubiranze bamakanika bange bakola buli mulimo basambi ba mipira oba bweru wagwanga buli kimu bakanika bona bisagera makaniko wange buli mulimo gona gukola ki agukola oba inside or outside nebweru nebweya ebule nebweya zeka kasaba makanika abange bakolere weru nemu oyi nachuwera bidende buli kintu cyonna simanyi ko bategera ko bakanikira toyina nomanya nabagira ngo omushishe cyari gukora omukazi nakikora je mbwenu ntekateke ngo obwisha ko omukazi ahakibase ko tsirabe ninga wonde shayira ntiyenduka bwekiri kubanga itwe tubanzo mu kiyungu omusiza asanga byategekire asanga byayire Kanaria so takubasa kuringurizo mu kiyungu siryaba ufite umunyu mwinshi niba katumanyisa akariza naba ino mururu ongare checking mu kiyungu ekibaro kwito muresi ebu wateka no ho wabere umuntu mukura ngo gutura yes nacho kurebera imirundi mingi ba mawitwe abacyara bitu bahara bitu imirundi mingi muzakongoza echo bakufitire nyawo tingo ndakonjera nyendo kambe bikoyo ozare echo bakufitire tokazara muyaga wakwitwa narongo ntabayina kubatire mu abarongo oba kwita sarongo yes hatuwa sarongo yatatiro mu narongo naje tungagira abarongo nico bakugerera ngo mukama wa banke sende yatashowize nago maze bice konkano mangu ndakwazi nire bwambere bamherwa byona nago maze bice ancho kugebera sarongo abarongo abana katina bama uhiro wayigura mu bisa bakomeze basarongo mtabari weza anyabanje bashini yakikumenesha amina amazima sarongo ni nyarukumereza kitinisa ngo tatuhire kunku banyanze no kurebya byona kureba kandi nyona ndasindikiremo kunku bankuze omupira ngwija kubaguriya hagati yaba makaka hamwe n'ababoda boda kandi tadias nargasaidi yaba boda boda karukubebembera kandi empangari mukureba aha nergasaidi yaba makanika ukubebembera okurga ahasaide jo mwabazi yo Global High School okutandukana shamshanje gwihangwe tine kwa twashyireho twabasa kuri cyafaya Independence Cup itebeka siba Vision Group obasa kuri byatambura hira haba tine yabeshongozi then na Vision Group nkayo nibo barabanza umucayi then abanyuma tukatira aba tiyo ntureba ari gahunda beho ba sponsors bitu embogo Ariana Junior Cool Sounds umutara kibaje charity mwena natubendeza ebirunje byonka hizoberi okubasa ku celebrating nitwe ekibayeta Independence lineup yawe eriketa ekintu nije nyowo mukumanya kwanje nyine team zikumene mu boda boda otyo so noktora hutos nokusena team zikumene ngo ngabati kuno no nani kumanya so boda boda yo nyine team zikumene so ni ngendo mu team kupikinga no kujyana inyambara bari umwihangari wana ningaha nchirya mbarara yonka
akubambara yindi muni mugambara ubwo mugambara inyebembera abantu batanasiye mutwara mukaga so abantu emtwara mukaga nshiryo muri mbarara is it about quality or quantity quantity or quality muni kugambara muvuga kusindike cubi ndushuwa ngo yatuyanire nayibembera abantu barukushika nko mu 15 mburire ningo mutwara yes bategereza cyo kurebera ngadi tumbara boda boda ngo yacinga mbarara n'iki cyo kurebera uya bitakizire shaka harwo cyo nakumanya mutina tire itwentebembera mai atu wogu nachuma no bunkorara mutayi mu garage abuzure mu babuke ububiro boda boda mu yange eso kagumani nyanguhirwa kurugamba izina so madanse kano shaka kazi maze kutubora ahakwenze murubona nibaze tubere kazi y'ikizo cyane ndagenda kumoreka garaje yanje amagaraje go nagambaja inde mu timuzi 5 timuzi 5 niza kwira mu timweji emwe mukamazi iza kwira mu timwemwe mwire muna kuzandi hangana na na ni hanga bona cyo tadi asatinda ba makanika abakaniki hanga charite numuni kugambera bacenga abantu bagore metwari kumenena bashanga bahabiro mu kampu yitu abantu abo twino buzuruzi ikindi ukameza no kugira ngo ibinte binabya ngo akana kagege nakakusigireho abantu abinju babaguzire bakoruga omyani bayemba rugamo bari abagaraji ninga bari abakanika cyo kumanyisa umugaraji zito ahire y'abana abire y'abana abo kubahabiro wogu nyo bavuje banje abonda kusambise buryo mwumbuze ID iyo mu rwa kugira ubwo arukora wanyetegereza na stage yiki ismaye n'abakorwa bakanika bakagaruka bakakorana n'ubwa no kumanyisa abavuje banje n'abavuje baki ibiri to gwara kumanya nabo namanyisa n'abavuje baki konga baba ahabwo kugira ngo akaka tutashwara bicezeziwe na kutamune sente koronda abo kuzakuzana mpiri shino bakuzibiri anyoti nkuchikorecho nimba ninyenda twatwaje ngo cyari tabeshongozi kandi ndaza kugira nti ngashanga rwaje bicindi adine gakwata beshongoza iyo mashayi hato bukagakoreka ngorebere bagurana ubu hato mucoci nkugera ngo achayi kataka sirachayi twakwatira mu statement yanje yaberekiriya yo kugira ngo abantu abamwe baguze batakumanya bakuko kuba besere bahabwa bagwe mugambe dari yabo bagamba amazuma kagambere nyowe tikaguzire musambi turinda shaye nyine turakora guze niwe ngo kureba ni wabire na inyo mwazo umunda kubiha takwatora kigambo kana tirito banya ngamba yanze imanya irene timu yange jenina nje kakasa atenga ba makanika atenga ba chavuda kugamba ntekera ulitagenda kijja kukuba amazima tasobola gogera katana ngo tadeke nko kasokezi ko gabonete ubanyuma lokukaka sikuluvanyuma lwakunkaka kati tino mpira hagati y'aba boda boda na hagati y'aba makanika kandi guje ko gabo mwabazyo ahagro high school aho murembo rwambarra accessibility nenonje munonga abo kwa narwaje bwo muhanda kandi no mutawuni abo cyangitero munako kugira ngo tujakwantu gorekana nahambe hoza TV West basa okwirukango za cha Global High School oreba abantu abe bagamba aha umurubo hinaraye hakane icyo kiyagamba twakanye matambure terebe etudemisho ba sponsors bitu abarmu Cool Sounds abarmu Embogo abarmu Ariana Junior School n'abandi mwena ntubasima kwasa kugira ngo bite bakasente kanyu okugira ngo twabasa kutamburaje na program ejo ya Independence Cup Independence no kwetegeka urukuma rwenda nkaga nebiri twasemya kankaga nesha twetegekere nk'abanya Uganda turujuro mikono
y'abajungu kandi kugambira ngo national celebrations ziri omuchayi color ceremony grounds kandi omugeni mukuru of course his excellency Yoweri Kaguta Museveni so nito twaje kuza kureba bareba konka kureka ndije uje twakoraho okwenda kwereka ngo we are also celebrating our independence nubwo mpira uri hagati aba boda boda hamwe na bamakanika umuceka kide cyaburengera isoba ngiye kwaza mpira oguje kubaguriye hagati y'abeshongozi abo sister charity abarmu omunambi 5 na nyenyera kunyisa abantu fisha group amizi anyera kunyisa mate abo kweta amizi na cyacha twachikaba tukaboreka ngunito twatura hari state gumiza yo guru na hori ngwa kutambura ndakweka no murongo ukazumu okay tutakomsiriza ha turebe Thaddeus kibaretire mwagira interest yo kugira ngo mubase kwitiriza muzanina naba makanika ompirogu okurabira omu vision group kibiri kiriki what are you targeting ukamukabira right kugira ngo by the way mwe bari munonga nutubanza no kusima management ya TV West ebembiwe omukuru Santana aha bo kuturuka organizinga buri dukora kandi umugendo batakumanga numero kandi abantu nubagicerezamo so tusima kugira ngo adonzere ecyo tukusinga yo kugira ngo TV West tusima yone shuma hansi za ground rero ndabantu baburiju enkwatana nunje nabo so ushanga ngwito ba makanika itwa boda nito kubasa kugira ngo aba bantu kanusha yakubitwe aba makanika ninga aba boda batanda boda makanika takuri kandi itwe umuvugi to kubasa kuvuga ikintu cyamara kufuka cekanice so tureba ngo enkoraga nejo nekintu curunje munonga so mutubasima tutine bugacuru kandi kugumana umutuhereza airtime expensive tukujubasa kongamano basa kutereza platform keje tukabasa kuganira n'abanyarwanda bitu abakanika abanyarwanda bitu tujungiye abantu bagana akuba ibyo namwerwa byo nano tugaka tweshanga batukanecera tubaka sente batuhereza services so shanga mwe kwagana nunje so ninyongera kwita abamakanika bona ibari nyongera kwita ababoda boda bona ibari nyongera kwita buri muntu wenu waburijwe hari kwija kureba ikibaro kwita endeva okunyumerwa okushemerwa kw'abanyarwanda rutaro akwana twinda twezana mpira na independence ndisho bashanga bagira ngo abantu bitu tushange twine timu zero kabira kushana most of abantu bakuruganzo range na ghetto mukano bachereza ompira ushange twina abamabara hotels nabahi n'abasaroni ushanga akugira ngo itwanda bahanse mironde mingi nitwe tukukira kureba TV zeze zo kureba nitwe tuteka radio so mwamwe tweza platform zezo manisa ngono mbanu musima emirimo yitukora kandi twenkabantu tweyongera kweyimbisa tumangu emirimo yitukora y'abantu bingi abakusima yitukora chakabere kakati mukwano gwange madanse obuliro tya n'abantu otwega seko kwegamba abamakanika abakolekero n'emisana nabo bafunya yakadde kwegamba okumixinga n'abalala muvudde mu garage olwaleero muri naffe wali mu kisawe obuliro tya kulya bulungi wano najjawo nga promotinga garage tournament era wowe nakoma so embeebaza okutujjukiranga amagalaji bangi bali bamanyi nti bamakanika tebamanyi bintu byonna bamakanika tebategeera kale nga tebamanyi birala kati nga bamanyi tegure y'abamakanika kale abalemererwa be babeera mu bamakanika ngamanyi omuntu alemerwa ebirala alemereddwa mu akomekereza nga ali mu bamakanika alemereddwa mu kyalo n'akomekereza nga ali mu bamakanika so nebaza vision group TV West okusobola okulondayo bamakanika nebanika waggulu ate n'okutuyitira emikwano gyaffe boda tubadde tubalinya bulinya oluusi n'omujerega kyokka boda bo bagumanga baana ba boda era bagamba kino ekyana kya boda kakana kyayagala okujjayo kakati essaawa zino kubanga tugenda kubeera omu ate n'okujja
twajjawo erinnya liri ligamba nti ebyana bya boda birabe so kati kyekyo kyetugenda okujjawo ate okukwatanira awamu nti osanga wamakanika tumanye nti omupiira guno gutukwataganyiza ate nga tuli bumu so nga nkyebaliza ddala ate n'ekirala nga tumaliriza leka mpiseewo kano nkowoola abaganda mwina abambalala site mpulira mbakowoola mwena abaganda mwena abambalala site okujja okulaba omupiira bannonda ngaakulira abavubuka abambalala ate ngaakulira ebyemizannyo n'ebyobulambuzi ekitiibwa kyava eri ewa Ssaabasajja Kabaka nanishabango reke tuhumureho aboko budakika bwabakama banje bw'uburango bwashyire basa no kungendana katageze umurango bw'abakama bitu basibona abanyamutu batugaruka n'abatahi bitu tarwo program ya Sisiimuka Ompia Kasameme Otafero mpira gati ya Vision Group hamwe n'abeshongozi ba Burenge Rwizoba aha Independence Day achecha Global High School ompia kwatarika kunji munongwene Ivan n'umupira master teacher musebisi sino yakwa Lisan MC Lisan ya top passing ngo munonka Simba JK ko mushono peti abeshongozi batabakanyana Peter Sonda Kapira yakwa Paul CJ champion Mbate Henry Vale Music Jose nikilino mupira kaheza Sister Charity Lady Diana Kemi omupira yagucubita gwatamu omupira rero nabwanyima aba boda barasite bamashane n'abamakanika omusinguze naza kutwara chembo chente hamwe n'ekikopo rero after party the Alexa Bar and Grill tushemererwe turukwesimira okwetegeka omupira gumza kore kwa mutunu TV West gushakirwe abamwisako abinobeza bo kubika no guze sente hamwe n'ebyo kuhwera ombuhinji no burisa kandi bina na mobile banking school pay program y'amasomero gona Aliana Junior School isomero y'omurembe abwana na primary school omuri Koranoria binedena boarding school van hamwe na computer lab eyokushongora beji ombyakara majezi embogo drink abarukusyaho embogo kumbucha ekyokunywa kirungi kandi chamibwe UNBS oshanje omutuka kuri Welcome to Cafe Kandra, your 24-hour haven for delicious delights. Craving something savory? Try our mouth-watering chicken and freshly made pizzas. Perfect for any time of day. Need a quick bite? Our juicy burgers will hit the spot. Cool down with our refreshing smoothies and creamy milkshakes made just for you. And of course, don't forget our expertly brewed coffee crafted to perfection. At Cafe Kandra, we are here to serve you with a smile. Cafe Kandra, great chicken, great coffee, great service. Visit us today at Tusu Rebikona Mbarara. For delivery, please call 0393 100 234. Cafe Kandra, creating extraordinary occasions. Hurricane Cristiano Ronaldo, Victor Gyökeres, and Alan Oquero. From the Pearl of Africa to the heart of Spain, StarTimes brings you football action you need. Season 2025-2026. Alan Oquero. Starting August 15th, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro, Carabao Cup, and our own StarTimes UPL returns only on StarTimes. Subscribe to StarTimes Classico Smart Bouquet at only 36,000 shillings monthly to watch live on World Football Channel and so you can buy for the Uganda commentary. StarTimes Football. Kubeira isi. Emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa Ebisident na Fresh Up gubire no gutereza kurungi munonga kubasa kulinda mino no kwetantara okunuka kanu na hati gumana okozesa Ebisident na Fresh Up kwenda ngu akanwa
kawe kagumen kahumuraje izoba ryona. ABC Dent na Fresh Up nibikuhereza kawo karungi munonga yeshumbira mbazi ogwa ABC Dent na Fresh Up dero oyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets n'amaduka gakuri hihi okwetorora ihanga ryona. ABC Dent na Fresh Up ni gomba zgonka ogwo kurinda mino gitu. Ompira kasameme utafera ompira kati ya Vision Group hamwe n'abeshongozi ba Burengero Izoba Independence Day achecha Global High School ompira kwatarika kurungi munongo ne Ivan no mupira master teacher muzebi sisi no yakwa Lisan MC Lisan ya topa singo munonga Simba Jike komushone beti abeshongozi batabakaryoro Peterson na Kapira yakwa Tipol CJ champion Martin Vale Music Jose Omupira guys sister Charity Lady Diana Kemi omupira yaguchubita gwatamu omupira lero nabwanyuma ababoda barasite bamashane n'abamakanika omusinguze naza kutwara chembo chente hamwe n'ekikopo lero after party za Alexa Bar and Grill dushemererwe turukwesimira okwetegeka omupira gunguza kwerekwa butunu aha TV West gushagikirwe Cool Sounds omurimbarara abakwinire byoma hamwe na stage y'omurembe ababiko ya buri muringo Charity kibazu ka muhanda enkunzi y'emyeto n'ebyemizano muri Barasite aba Alexa Bar and Grill rwebikona akijaga bakwino obuhereza bw'ebara hamwe na special night nka band night na tour of keys urwa kashatu tandika shayibizo mwabaziyo Mambo Fire na kunana MC burwa katanu hamwe na exclusive rave urwa mukaga rwo muziki mix na ba DJ baman hamwe na Global High School abino bwegese bwa secondary school omuri Barasite Uganda mwetebekanisize obuni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shiringi 20 zonka rero otegereza omucha ubwo kusingura sente nyamwinji ubwo kwirebera TV West buri zoba buri kwehandikisa ni kongera micha yawe okutoranwa okweta mu draw yo kwangura sente program yo mushonje hamwe no muneneserezo omuhanguzi naza kubana dirwe simu kurabira ari noti 2 noti 9 anana emirundo yo kweta mu kazano niko ne micha yawe yo kusingura eri kweyongera. Mwenda ezali ngomushayiti ya kabiri yo program ya Sisiimuka cyo butunzi charity umuhereza kandi kinabajenyi bitu omu studios kandi nyongera kuba kwanjorra ahabo kubanza kwa twino mpira guje kula hagati ya boda boda hamwe n'abamakanika aha Independence Day eje tumuntu esimirana namu izoberi aha Chaita Global High School ishomerero nonga omurimbara kandi sakwatshirwe na naba kuri events abine stage no munonga twine abembogo abine kumya byamani twine nabanywana bita ba Ariana Junior School nabo abari mu rembo rwambara and of course nza kuhendera ha kijaga no kwati kijaga cyawe ukamuta ukanyunyuta ukataho rugambe ngo kajetenga nawe cyo menyenda ngumbase utegitaho ahabo mpiro ubwira twine Yes, mukuru wa boda boda kandi abutwijije kwa tine omukuzano mpira obwira hashabire mpangare gihangare yabene gambra akwatena naba makanika but wayijana nabatahibe nabo ntwenda turebe barubumwe ninga no kanga nebe tadi yasmere bete kunga mutsa gweti yahura yashekingamu munyikirize mwakire yanjira ho agambe ho bice nabwanyuma tugendere nakugenda hakwati yabachate amazina manyatana mpake nesi kurugo amana nugo ninga tugu amazina na mpake nesi makanika nozana namba zingahe n'umushanju
Okay. Ni kwa muginga. Ko kambwe no kugira ngo nyine byo nyine hati ni bafuyire mu coach. Nza kwanda hari yatakira ininye ngamanti mudera hari manya naza kwenda giye kurunda boxe yo kwena mu mutware haro mwisho kunkanyo nyine span kwenye wabuti ono asipana gakora towa kabandira ngo murozire yo bari yabakuza no international kugambo by'abantu no makuru boyino orya cyaro muganda oyino kuvuganya nawe ego no horo umuntu yakugira ati nanka kuzira kandi ukacikoze ngene no guri dore batanje musayi muriya kangeze nkatwatiri nkaje ya mahanga yitkubanto reba yes no reba umuntu ari kwadrase kajigambere ejo noro umuntu yatera mutayi wenkuri akimara mutere nkuri mweno rabanyiga konko mpira ko kujya ngo gwaho agaka mukwata mugaro konka saha yechi sayi sebo mukamanje ngaro rival naiza kumpora asalamu tadia tuwakangara namuka no shababa na haba baba na haba chirunje chanje kunamanyo ni nyebembera commandos okay so ati ebibugambo icyo tukavura karo twaburuga nawe nakimanya nabambuzo mu system yarumu nawatuye no mwe ushaka kurasa dia sadaka mureba no manya yeba aze cyaresere wamanyo tacete cyarayise akubati byono riko data kumanyo murumbara nayizire munyecuru wenyine so njibanje manyisa ngo hine cyo kuba no manyisa kandi umfraternity yawe no bine changu cyo kuba no jizo pushinga kora mwagara kamera by the way nyoni mpagira sel no ajati mji Uganda ana Uganda ijonecha jo inejaja no mbaza no dunyonko mbaza batitera nkapori so hati twicherezane echareta nakubuza timu yo kuhagira ibiro tusamba kaho umuyahero yes haza nakunu yo mu system yitu tusamba kaho kandi tukusinga yuko nshemeza no manya ndiyo mwe ni nyesima kujya mu nyebembera bashije batakutambuza bigiye aro abo barifita abo our statement yandi tuba kutambuza bigere konka full time bemerro banatambara yemerram ashtam batura barifite ever no zakuchirebera umucayi okay turiyo ntendera sebo nkabenisha bangu ohigabanya Uganda oyita abantu oyita abamakanika then tubase kwendera program yetu babare ikinze cyane tati Westaha no kwita abamakanika bona abo muri mbara nko tosere twatagana bano kanaka kagari bano kanaka piki wari wesimu riri wanojyangu na wesimu maba yinabona bamakanika echurunjo abiri bakwindaza ngo mormoninye nagubanduze mo gwara maryo mukazana ufaka gusiga ni yakechi atora kwasize hatu gukarumwa mu churungo maye enyama wano gisika no jubanza mu munyu ato chezo saro butunguru no bunyanyo byakira butamu azahari na nakatije so arakan kente bakakan kativa kakan kesuma ordo za makanika not necessary abagaraje mo ine chevero itobo obano mwakwe kwegita kakota anambe yini nani yono uchumanya numwakwigita kakota mukaronda nakanike nkwanze mukaronda narukanike cyuma cyabatembe mukaronda bo kusibe bitanda nabo kubizende nichumanyisa ngutomo kusyana kota oyihire hecho turagisi kongamba jangwa geteri na goga jera chikasite tweteri ne mantu twara ninga goga yanu goga rukubitose webare ate ni nyendo izo ndero bo inesano yawo yoburo ushuke munangwa konyo katikaki izoborera ati no woina nyingi tadi asi nimshabe bigambo byawe byaha muheru nawe batera ngo bire mwatwire oya yebara muheru byona no shuka mwamwonyo esano dokashuka musana wakwate sano kashuka statement wanoza kugera utwo ineshano kagita mu muhogo cyamanyisa ngo byo no sheme combining bikuzo mu kitebo cyumwe cyate yanagamba so agoga yango ora ikintu munini akacana kwa kubasa kureta ibyo kumanyisa iwe wa boda na makanika badambura mu cyumwe no muhogo nesa okay mwanya degereza buryo naida gamada yiwe kugirata okuba so nichibona chimanyisa ngwitwe nga industry yitu ya boda ubuntu bwo bwiri kwenda kumanya bakanitira nka government okwe kusinga yo kuturuka organizing akwe ne chimanya no wakwetejezo mu ihanga ni turnamba ya kabira agriculture kana umuntu rwana kuri abantu abana mbemo so niza kusima management okusinga yo konkanyete buri umuntu wena hari arebe nguyiza chai
twazana umupira twareba umupira kuba tendahite ntwa boda boda bona abanya-Uganda n'umuntu wenda ari nabara muri mbara no yicizwa kwemeza basi okazamo okareba abantu family yanjye najya akora he narongo n'abana n'abandi kandi abanywana bandi nimba banarongo n'abasarongo ntubeta mwije hariya mugambe bugambo byanyu dene bamakana kabasinge kandi basebona abanyabo abakazi n'abashije bajango umushije hari gukora umukazi nakora aho munonga impangare mwagere baha so ninye namwije murebo kora munonga uko abakazi so tinkwenda ngumushembe sararugiye Captain Charity yomuhereza ninye nanyine ababoda boda n'abamakanika umpira gushe kwa guri ho mwazyo okutandikana shamushanjwa cha Global High School kandi TV wese nshakwa negwereka butunu otakabasa okumesinga naza kuzomuka humuro nyakire businsino na waje ashitene kuko ine kwa nakitera mwe bari kutureba mwe bari kugumaho umpira mugurebe na Independence Day ndujibendeza ibere yihorera ompira kasameme otaferwa ompira gati ya Vision Group hamwe n'abeshongozi ba Burengero Izoba aha Independence Day aha Checha Global High School ompira kwatarika kunji munangwene Ivan no mupira master teacher muzebi Sisiimuka yakwa Listen MC Listen ya top passing ngo munonka Simba Jike komushino beti abeshongozi batabakariyo Peterson na kapira yakwa Tipol CJ Champion Mbatenwe Vale Music Jose nikilino mupira kaheza Sister Charity Lady Diana Kemi omupira yagucubita gwatamu omupira lero nabanyuma ababodaboda barasite bamashane n'abamakanika omusinguzi naza kutwara chembo chente hamwe n'ekikopo lero after party za Alexa Bar and Grill tushemererwe turukwesimira okwetegeka omupira gunguza kwerekwa butunu aha TV West gushagikiwe Cool Sounds omurimbarara abakwiriye byoma hamwe na stage y'omurembe ahabwe mikoro ya buri muringo cyarite kibazo ka muhanda enkunzi y'amyeto n'ebyemizano muri Barasite aba Alexa Bar and Grill rwebikona kijaga bakwino obuhereza bwe bara hamwe na special night nkabandi night na Tour of Keys urwa gashatu tandika shayibizo mwabazyo Mambo Fire na kunana MC burwa katanu hamwe na exclusive rave urwa mukaga rwo muziki mix na ba DJ baman hamwe na Global High School abino mwegese bwa secondary school omuri Barasite Abanya-Uganda mwetebekanisize ubu nibwo bwire bwo kucamukana sente umukaza nakari kwasa kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe avuga shiringi 20 zonka rero otegereza omuncha ogwo kusingura sente nyamwinji ubwo uri kwirebera TV West buri zoba bikwehandikisa nikongera micha yawe okutoranwa okwetaba mu draw yo kwangura sente mu program yo mushonje hamwe no muneneserezo umuhanguzi naza kuba natererwe simu kurabira ahari noti 2 noti 9 mwenda emirundi yo kwetaba mu kazano niko ne micha yawe yo kusingura eri kweyongera akashanshareke ka muzeyi Bisinsino nakakushyibwaho icyenda ngo nywe kabiriti wambara kuba kabiriti n'uburira w'abakurungi amagara gona w'aba kabiriti. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro and Mbarara. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment, knowledge creation.
Uganda kamaze okubuza ekibuuzo Uganda tulimwe alimu endi muzinga Uganda lulimu olumu yes ng'omunyauganda oba n'ogamba oluswahili ng'omunyauganda oba n'ogamba olukiga ng'omunyauganda oba n'ogamba olutooro ng'omunyauganda alimu olulimu lumwe ekyo nikyo kibuuzo ekikuza kubuuzaga kwa miliyoni kantikwibireho kale omunyauganda ayina olulimu olwo ayina eshagamenti ayina obulungi obwo ayina ekyokulya ki ekyakabiri omuntu enyamishwa zona ziriho kino kibuuzo ekyo kakikwibireho enyamishwa zona ziriho akamanyisa kali ga muntu akatarya nyamishwa niki yes kino kibuuzo ekyokubaza kakubuuza ekibuuzo akantu akumukama yatiira muntu akantu akumukama yatiira muntu kino kibuuzo kiva miliyoni akantu akumukama yatiira muntu akatarya nyamishwa niki miliyoni gyakire ayayay omuntu araza kurugayo ati n'embaraga za bisisiro cyacakuteera omuntu araza kuruga ati nishwa enyamishwa yinishwa cye omuntu araza kurugayo ati nokutu enyamishwa nokutu mwine kamanyishwa karyanya muntu akataryanya mishwa niki yes Uganda nuzire sasa tuna kapira ka Radio West TV West tuyakutera kapira global sutakaferwa nyenda bari umupira nyenda bari nimba ninyuka gichachora era basharo bishi akapira kasha meme zakutera kapira irongera akagichiriza abeshongozi bashebe zurura mbase kumushinga reji ni manye byawe nukuza kuramo maguru tipo ukakoba boys etuno kimaza kutera kapira badenda kwishime abona abeshongozi bona bakemi bona barwa kunyonyo bona banaka na buraka chu akapira babutusi akapira nza kutera kapira omega cyo muri bakora nuza abana muje mureba kapira ko kubishyira kapira ninge nabari muni nchapa na wacha hivi no kuna baraka kuna kubishyira ongabishyira bona tobire nizirya ko kantobire ngubishyira mbaraka yashira byaho uyu ata kwa kunyega bamanya kubishyira bagura byo maguru gwagwayogamo nora bagutera bagura na kere binyasi ati ngono kabaguru bakajya mutukuza kushekishaye ngwa twine speed eno wari n'ibigere bicami ngwa mwana bisishino ngubara babinyasi nibabyaho je n'umugurobo ndoja kureba mabare goka yes wakapira karo Radio West amuna bana besongozi tugaruka tugira abagoda amwe n'abamakanika aho muri mbarara ekirabe kirya gurobo bana mushamuka gakapira rikaza kutandika kare mwerura kwije kare roza kuri abashubuzi bakushubura wowe nesa fura yo buhunga izo to buhunga abamuhure baki abantu kwari barya butaya yes tujya kumuri kuroba high school akapira patora waseja wakapira pa kapira akapira kaja pato yakakwata patora kapira kabagambe yakakwata yakaza sayarite yarite kapira yakaza priva mwesoko yakamuyaho mwesoko ready megatoni banenguru kaza turato mega bana wakapira kali na kia no kali abagora bora basham yes okay tema wagora kali kali no kazo kole byagaraji ikambagambira kapira izo muri mbarara oya heru yambara fwerirwe yes bina bametopeta bwa base shomuri munonga twana mwana wa washome ugaruko mwe kabiri to kitere ogotomera rimwe birabara bisikuru fije what erika bari bari kuru independence day rumwe nabyo kwikome zakuzana independence day oshemerwa ni hangari yawe okundi hangari yawe Uganda, we mama wo mugaga, atawali mabo
tekibalwanya tuli bannayuganda yadde osula mu gatango yokyakasoliwo